muri ijoro ryakeye nibwo habaye igitaramo gikomeye. Ni igitaramo cyari gitegerejwe na benshi by'umwihariko abanyarwanda muri rusange. Gusa ariko mwibutsa yuko ari igitaramo bita Move Africa gitegurwa nabo bita Global Citizen. Ni igitaramo cyabereye mu nyubako nini y'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda bita BK Arena. Gusa ariko ndaje ngaruke kuri ibintu byatunguranye. Nibwo bita His Excellency Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaye muri iki gitaramo. Ni kimwe mu bintu byashimishije abantu ndetse n'abantu benshi babigarukaho. Ubwo igitaramo cyari kigezemo hagati nibwo bagiye kubona Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari ahantu yari yicaye ndetse aranahaguruka asuhuza abanyarwanda by'umwihariko bitabiriye icyo gitaramo ndetse anabafasha kuvibinga indirimbo zitandukanye z'uyu muhanzi uturuka muri Amerika. Gusa ariko utabashije kujya muri iki gitaramo cyangwa uhagere cyangwa ukurikiranira live uko cyari kimeze, nkundira tunyurane mu bintu bimwe na bimwe byananze kino gitaramo, kimwe mu bitaramo byasize inkuru ikomeye. Gusa na mbere yuko biba cyari igitaramo cyari cyavuzweho cyane kuko hari ibintu bitandukanye twagiye twumva aho byashobokaga yuko no muhanzi bita John Legend bitari gukunda yuko aza mu gihugu cy'u Rwanda gutarama kuko ni ibintu birebire murabyibuka ndetse n'uburyo mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye. Gusa ariko mbere yuko kino gitaramo gitangira, mbere yuko ibintu byose bitangira, amatike twabonye yuko yari yamaze gushira ku isoko ndetse n'abantu bakitabira bari batangiye kugera ahangaha ku nyubako ya BK Arena. Rero mbere yuko igitaramo nyirizina gitangira abantu bamaze kwinjira ndetse DJ bita DJ Toxic niyo wafashije abantu kwinjira mu gitaramo neza, aho yabacurangiraga indirimbo ziryoheye amatwi, indirimbo nziza twamenyereye haba mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afrika ndetse no muri Amerika. Mu ndirimbo ziryoshye uno DJ bita DJ Toxic, mwibutse ko no musore ari umwe mu basore amaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu event manini, mu bitaramo binini nk'ibi ngibi. Rero no DJ ne wari urimo gucuranga indirimbo zitandukanye. Gusa ariko byari byitezwe yuko nyuma yuko no DJ namara gusoza hari buze gukurikiraho umuhanzi bita Bwiza. Mbibutsa yuko mbere yuko kino gitaramo kiba abantu bose bafite amatsiko bibaza bati ese ni bande bazagira uruhare kugira ngo kiriya gitaramo gitambuke ndetse ni bande bazaperforminga, by'umwihariko amatsiko twari tuyafite kugira ngo turebe ese nuwe muhanzi uzaririmba, kuko benshi batangiye kuvuga bati hashobora kuba ari Bruce Melody cyangwa se The Ben. Gusa ariko twabonye yuko bita Bwiza ariwe muhanzi wagombaga gufasha uyu ngo bita John Legend. Rero nyuma yuko bita DJ Toxic arangije gukora akazi ke nk'umu DJ, uwo bita Bwiza yesagera kuri stage. Mwibutse yuko mwaka ushize uno mukobwa bita Bwiza yegukanye ibihembo bitandukanye nk'umuhanzi mwiza w'umugore. Rero uyu muhanzi yageze kuri stage yinjira mu ndirimbo bita Ogera. Iyi ndirimbo yafatanyije n'umuhanzi bita Bruce Melody, murayizi neza cyane, nimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kuko ino ndirimbo yaciye agahigo no kurebwa cyane kuko yagize views miliyoni mu gihe gito. Iyi ndirimbo niyo yinjiriyemo mu myambaro ya gakondo maze afatanya n'abantu bari bitabiriye kino gitaramo barayibyina. Yari indirimbo yagaragaye neza imbere y'abantu bitabiriye kiriya gitaramo. Gusa ariko yagiye ahindura imyambaro nk'uko mubizi mu bahanga bazi gutegura stage, yagiye ahindura imyambaro bitewe n'indirimbo agiye kuririmba. Gusa ariko yagiye aririmba n'izindi ndirimbo zitandukanye. Gusa ariko mwibutsa agashya kabaye muri iki gitaramo nibwo abantu baturuka mu gihugu cya Kenya bagaragaye muri iki gitaramo, ubwo bari bafite amabendera y'igihugu cyabo bishimira yuko bitabiriye kino gitaramo. Gusa ariko ndajya gutwigarukire kuri performance y'uwo bita Bwiza. Bwiza no mukobwa n'umwe mu bakobwa batunguranye kuri stage kuko nyuma yo kuririmba indirimbo bita Ogera yakurikije indirimbo zitandukanye nk'indirimbo bita Ready. Gusa ariko yaje no gukora agashya aza kuririmbira abanyarwanda indirimbo yabateguje yuko igomba gusohoka, n'indirimbo bita Hello. Indirimbo yabwiye abanyarwanda yuko izasohoka mu cyumweru gitaha, ababwira yuko ari indirimbo bahaye nka kado. Gusa ariko Bwiza n'umwe mu bantu bashimiwe na benshi uburyo yitwaye ndetse n'uburyo yaririmbye. Rero nyuma yuko n'umukobwa avuye kuri stage n'umundi byari byitezwe yuko DJ Toxic agaruka akongera agasusurutsa abantu bitabiriye kire gitaramo bita Move Africa. Nkwibutse yuko mwaka washize umuntu waje kwitabira kino gitaramo waturutse muri USA ni wo bita Kendrick Lamar. Murabyibuka neza uno muhanzi yaje mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi uherutse gukora agashya muri Grammy Award akegukana ibihembo byinshi abifashijwemo n'indirimbo ye bita Not Like Us. Rero kuri uyu munsi wo bita John Legend wari utegerejwe na benshi niwe wafatanyije na Bwiza ndetse n'abandi batandukanye nka DJ Toxic kugira ngo basusurutse bitabiriye kino gitaramo. Rero no mu DJ bita DJ Toxic yaje akora akazi ke neza, umwe mu basore b'abahanga arongera kubita abanyarwanda umuziki. Abantu bose bari muri BK Arena barishima, barabyina, baraserebura ibintu by'uburyohe. Gusa ariko nkuko byari bimeze abantu bose bari biteze kubona bita John Legend. Gusa ariko no munyamerika w'imyaka 46 yarategerejwe n'abantu bose. Nkwibutsa yuko nibwo bwa mbere yagiye gutaramira mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko ataramatwe twabonye yuko yari yabanje kugera mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'umufasha we bari bageze mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko uyu munyamerika yaje gukora amateka mu ndirimbo ze zitandukanye maze zikubita abanyarwanda ibintu by'uburyohe. Gusa ariko mbere yuko dukomeza kanda subscribe ubundi usige comment na like tujye tubana buri munsi ibiganiro n'ahandi bisanga kuri Philox TV Show.
show. Gusa ariko nkunda twigaruke kuri iyi nkuru. Uno mugabo uturuka muri Amerika, umwe mu bahanga bazwi cyane mu muziki wo muri Amerika, yafashije abanyarwanda guserebura indirimbo nyinshi cyane, nk'indirimbo bita Tonight. Iyi ni indirimbo yakoranye n'uwo bita Ludacris nyuma y'imyaka 12 ishize. Iyi ndirimbo imaze imyaka 12 igiye hanze, gusa ariko ni indirimbo izwi cyane. Iyi ndirimbo yaririmbye abanyarwanda bajya mu bicu babyinana nawe maze barishima koko. Gusa no mu zindi ndirimbo zitandukanye yagiye azibakubita. Gusa ariko hari indi ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane, indirimbo bita Like I'm Gonna Lose You. Ni indirimbo yakoranye n'uwo bita Megan Thee. Iyi ndirimbo nayo yaririmbye maze abanyarwanda barabyishimira cyane. Gusa ariko daragashya kabe muri iki gitaramo, uyu nguyu bita John Legend yabaye nkuva kuri stage ho gato atararimba indirimbo bita All of Me. Mwibutsa yuko iyi ni imwe mu ndirimbo afite, indirimbo ifite ikintu kinini isobanuye kuri we, kuko kugeza kuri uyu munsi niyo ndirimbo afite twavuga yuko ariyo iri ku ruhembe rw'imbere mu ndirimbo ze zakunzwe cyane. Iyi ni indirimbo ifite views nyinshi, imaze kugera muri views billion n'izindi hejuru. Rero ino ndirimbo yakunzwe cyane yabaye nkuva kuri stage atayiririmbye, abanyarwanda basa nk'abasakuza mukuntu. Gusa ariko mu gashya yesa agaruka araza yicara kuri piano, indirimbo arayibahereza maze afatanya n'abitabiriye igitaramo bita Move Africa kwiririmba. Ni igitaramo cyasaga neza. Gusa ariko nyuma y'uko kino gitaramo kirangiye yasoje ashimira abanyarwanda, avuga yuko byari byiza kubataramira, avuga yuko bamweretse urukundo rw'agatangaza, avuga ko ari ibintu kuri we atabona uburyo asobanura, kuko ni igitaramo cyatunguranye yo bita His Excellency Perezida w'igihugu cy'u Rwanda arakitabira. Gusa ariko icyo nakubwira, John Legend asize yanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko akoze kiriya gitaramo cy'agatangaza. Ubu kugeza kuri uyu munsi nta kindi kiri kuvuga no gushimira uriya muhanzi uturutse muri Amerika, kuko ni ibintu bitari byoroshye. Rero ndagushimiye, nge twari turi kumwe muri aka kanya nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kanda subscribe ubundi usige comment na like tujye tubana buri munsi. Ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni kuri ya channel yawe. Kandi niba ushaka kudukurikirana ku mbuga zitandukanye wanyarukira kuri Facebook, Instagram cyangwa se kuri TikTok, hose ni Philox Aime Promoter. Ubundi ibiganiro nk'ibi ngibi nta wundi ubiguha ni njyewe Philox Aime, umwana wo mu ntara.